Manene mai rā e aku parahau manu ai rō rua whakapiripiri mai e ngā mātāwaka o te motu ki tēnei Te Matatini o Te Kāhui Maunga, he kāhui tupua, he kāhui wairua. E ngā mana, e ngā tapu, karapinepine mai ki tēnei pāhotanga motuhake, tēnei pāhotanga mataora atu ai te papawhenua o Pukekura. E hoa mā, nau mai, mōrena, tēnā koutou katoa. Kei konei māua, kei mua, I te papa whakatū wai, hei āko ko ake nei timatai ngā mahi. He wai anō ko tātou tēnei, te ao pāpāho Māori, te ao Māori News, ko Aukaha, ko Tahu News, ko te reo o te uru. Mā mātou ngā pūrongo, me ngā kōrero o te wā e kawe ake I tēnei ata tonu, tō mua, I te ekenga mai o te kapa tuatahi o tēnei ata. E hoa, e rongo ana I te rā wairua I tēnei ata ne? Tika ana, titiro ki ngā taira e hoa mā. Ko ahua mina mai te mā, no nā nahi, no te pōhiri tū I nā nahi rā, me te hikaka pai o te motu ki te kite I tētahi pōhiri, tērā rawa te hirahira, me te mōhio I ko ngā kōrero e rere ana I te pai papori I nā nahi, koira pea te pōhiri papai katoa kua tū ki te matatini. Tika. Kaore kore ka kaha kōrerotia tērā pōhiri hei ngā tau e tū mai nei. Me te atāhua, me te mihi ki te haukainga. He wai anō e te whānau, ki taku mōhio e whanga mai ana ko wā mātou kairi puata, wā mātou tute, e whanga mai ana ko te kawa paora, rāua ko Michael Cugley. Ka timata ki a koe, Michael, mōrena kei te pēhea ki tērā pito? Morena e whati o tira, morena ki a tātou katoa e hika mā. Ai, kei konei a hau kei te tomokanga, ki te paparehi hoiho I tēnei wā. Tōna tikanga ka tai mai ngā ropu, mai tēnei pito o te papa nei, ki te kuhu atu, ki roto I te ātāmira hei tēnei rangi. Anā ko te ropu tuatahi ka tai mai, ko te ropu manutaki no tāmaki makaurau. Tētahi o ngā ropu kua kaha kitea nei, e tātou te kaha me te maia o tēnei mea te maurākau kātahi, o tēnei mea te whare tūtaua kārua. Anā, kua hei a ko ake nei, ka tai mai te ropu manutaki, mai tēnei taha, ka kuhu atu, mā te pahi rā, ki te papatū waiwai, hei a ko ake nei. Heoi anō, ko te pātaia e rere ana I tēnei wā, e pēa ana I te pānga o Pāpa Peter Sharples, ki roto I tēnei, o ngā kapa ona, kātahi kārua, ka pēhea nei te wairua e rere ana I tēnei wā, mo tēnei kapa ka tuatahi mai ki mua I te aroaro o te tuatini o te tuamano, ka tai mai ki konei ki ngā motu mo te matatini I tēnei tau. Tika rawa atu, ko te ropu manutaki tērā, hei matakahi mo tātou I tēnei tau. Me te aha, ko te hirahiratanga o taua ropu anō hoki, ko reira ko te whānau Kershaw ki roto I taua nā ropu, no Ngāti Ruanui taua whānau, no reira he hononga āwhakapapa hoki tā rātou ki konei, tō rātou ki konei. No reira, e mihi ana ki te haipapa nui ki runga I aua I o rātou pukuhiwi ne. Ai rā, ko rātou te kapa tuatahi, no reira, kaore kore rongo ana rātou I tētahi wairua, I a koe korana mo te haipapa, e tika ana. Heoi anō e te whānau, he maha noa ngā kapa kātu I te rānei, hei akua nei kōrero e pāna ki e rā kapa. Engari, e tika ana kia haere atu ki a koe, kia toro atu te rākau kōrero ki a koe te kawa. Kia ora e whatia, kia ora kōrua, o tia kia ora tātou I te iwi. Ai, kei konei ahau, kei te koko, te tiriti o kaimata, kei te KTC, kei muri ahau I tēnei wā. Koinei ko te wāhi, ka tai mai ngā kai whakahaere toa, ngā stores, tērā, ngā kai tūau hoki ko ngā wātene Māori, me ngā ringa hāpai o tēnei kaupapa hoki. I tai moata mai te nuinga ki konei ki Pukekura, ki te whakarite I a rātou anō, mo tēnei rā nui te rā tuatahi o ngā whakataitai ki konei ki Pukekura ki te matatini o Te Kāhui Maunga. E taitai tonu mai ana e tehi o ngā kai tautoko, kei mua I a hau I tēnei wā, e taitai mai ana e tehi o ngā kai tūau hoki ki konei. He atāhua te kite, me te hikaka hoki, he atāhua te kite I te hikaka o te hunga kōingo nui ana, hia nui ana ki tēnei mea te kapahaka ki tēnei wāhi o Pukekura. Cole's right here now. Tēnā.
Tēnā tātou. Tēnā tātou te whānau kua tūhono mai Carl Ross. Te upoko o Te Matatini, tēnā koe. Tēnā koe, pe ana. Pe pai ana. How your whakaro on the Te Matatini so far? E tino hariko taku ngākau ko kite ana ko tau mai ngā motu katoa ki Taranaki nei. He tono hariko ana rātou, ko kite i rātou mahi i te pōhiri. They just can't wait to get those kai haka. You see them, they're raring to go. And all our visitors are raring to go. Everyone's been raring to go. All our staff here, it's just going to be absolutely fantastic. Yeah. There was some chat over the socials last night saying that yesterday's pōhiri was probably the best pōhiri that Te Matatini has ever seen. What are your thoughts on those comments? I think when we talk around having the biggest and the best and this and that, I think that it was absolutely fantastic. Every pōwhiri has been fantastic, and it actually aspires the uniqueness of each rohe. So I look at that as being, this is the points of difference from this rohe, and it was absolutely fantastic. You know, the mau rākau, it's a different style of mau rākau yesterday, and it was really good to be up front watching how slow but accurate everything was. You know, the karanga, just the feeling was absolutely fantastic. So it was right up there with all the rest of them. Yeah. This is the second time Te Kāhui Maunga has hosted. 94, you were a kai haka. Yep. I mean, how has it grown from 1994 through to now, 2025? Well, I suppose the difference being now is that they're pouring millions of dollars into our rohe for kapa haka growth. And with kapa haka growth, so we've still got the people running down to get there, so that hasn't changed. But with the growth of kapa haka now, it means that everything has evolved. And I mean, evolved into something mammoth as we see today. It's this festival is costing us 7.4 million to run, where what didn't cost us that much before. In the past, we've had our kōrero, the hitori or Te Matatini, where they pulled down a wool shed to build the atamira. That doesn't happen these days, because we have a look at our atamira, boy, it stands in all its glory, and where we are, so yeah, it's just getting bigger and bigger and bigger. Our diversity of the crowds is the same, so we've got people coming from afar. People fly to New Zealand to be part of this. 1.8 million views worldwide, so everyone wants to see haka, and this is the impact that it's having on our country. So Te Matatini, again, the brand, it's bringing uniqueness to our country. It brings our people together. Kia whakakotahi ai tātou katoa. All our nations in this country come together and celebrate who we are. It's really cool. It's known as the Olympics of kapa haka, and talking about, you know, the crowd starting to gather around. I mean, how has ticket sales been? We've sold more tickets this time than ever before. Usually our people just sit there, and they'll say, oh, we've got 3,000 tickets sold so far. That's what we usually do before a festival. I think we're up to 14,000, 15,000 already, because people don't want to miss out, and good too, because this is the way that we're doing, you know, this is where we're going. Yeah, tika ana. And just on that note, I mean, what can the people expect here at Te Matatini this week? Given the 55 kapa haka, the largest ever in Te Matatini history, what can people expect? Oh, can expect them as simply a kapa haka amazing experience, and the whole thing is based around kapa. You know, this is why we sit down and we say the marketplace, the whānau environment, the no smoking, no drinking, all this stuff here, because this is a whānau hui. You come along, the best seats in the house are starting to get taken up already, and that's really, really cool. So if you're one of the kapa haka fans that like to be sitting right in front of the stage, the opportunities here, it's right in front of us, and that's why we had a look, move things around so we can make sure that people have got that line of sight. But yeah, no, look, come along and be part of the festival. It's going to be so cool. Those who can't, taku aroha, because you're going to be missing something beautiful. But if you can't and you need to be at home, enjoy with all our love. Yeah. Tika. Now, wearing your kapa haka hat as a kai haka, you know, day one of competition, who's your kapa you're on the lookout for today? You know, ko maumahari te kōrero o ngā pō rawa ko Nen, Auntie Nen. Watch out for the dark horse.
So there's a lot of dark horses this year out there in the rohe. It was good to go around to the rohe and see the different kapa haka teams. And then you've got the greats like Waihirere. I heard Waihirere, that unique sound, and that's coming through. So you can't get all the older ones and just say, oh, this is going to park up over here, because there's still some grunt in those old teams. Yeah, tika. So, you know, and we're talking whanau Apunu, you've got the chance to go back to back. They're going to be going hard, and they'll set that bar up pretty high. So fingers crossed for them as well. For those who have put the time and effort in, they get the treats. A lot of teams say, oh God, those teams always get in the end. But you know, with that comes commitment. You lose whānau celebrations, because you know if you go to that birthday or you do this or you turn up to practice late, you're gone. Tika. You know, there's someone waiting behind you to take your space. And they'll just take it, Koia, o te papa e mihi ana ki a koe I runga. I nei kōrero kua tohaina hei kai ma te motu. Thank you so much, and what a responsibility, engari e mihi ana ki a koe. O tēnā koe te tuhine. O tira, ka tuku te rā kau kōrero ki a koe e Shaq. Mōrena kōrua, o te rā tēnā tātai katoa, kei konei ahau kei waho ki te KTD I tēnei wā. Engari, he ahorere ki tēnei mōku, tēnei āhuatanga. I ngā tau ko pahure, ko ki tēnei wāhi ngā tini tangata hoi anō I tēnei ata, ko ngā moto kā anake. Nā reira, ko ki tēnei au I ngā wene o ngā kaiwhakawā, ngā wene o ngā stalls, ngā pakihi me ki, ko etahi o ngā whānau kei te uru mai, ki roto ki te whai he wāhi noho, ko ki te etahi o ngā whānau e mauri mai ā rātou tohu. Hei whakanui I ā rātou whānau, e tū ana ki te Matatini I tēnei wā. He karanga tēnei kia Brie no te rōpū manutaki, ka tū hei te tuatahi, kei konei tō whānau, kei konei tā rātou tohu mau hoki, nā reira kia kaha tō tū ki runga I te ātāmira Brie. Hoi anō, e taupai haere I tēnei o ngā wā. Kei te tai mai tonu etahi o ngā whānau, kei konei ngā kai hāpai, ngā ringa hāpai o tēnei kaupapa e manaki nei I te tini maria, ka utaina ki runga I a Pukekura I tēnei ata. Tēnā koe Shaq, e mihi atu ana ki a koe I e rā whakamārama me te aha e kite ana tātou I ngā whānau e tai mai ana ki konei, e whai tūru ana ki mua I te ātāmira me te mōhio, hei te haurua I te warukaraka I tēnei ata, ka tū mai ko te kapa tuatahi o te rā, te kapa tuatahi o te whakataetai, ko te rōpū manutaki mai I tāmaki makaurau. Heoi anō e hoa? Ko te rōpū tuarua, tētahi o ngā rōpū no te haukainga, ne? Tika rā, ko te kuranui o Pairangi, ka tai tuarua atu ki te papatū waiwai me te aha ko rātou hei matakahi I tēnei roherohenga o Te Kāhui Maunga I tēnei wā. Me te aha ko te tūtuatahi tēnei o tau wakapa. Me ki ko rātou pēr ngā pikitūranga o tērā kapa haka o te matapihi, ko rātou hoki I haka ki roto I te reanga morehu o rātana. No reira, e harai te me he tauhau tēnei kapa haka ki tēnei papatū waiwai. Engari anō, ko enei te tū Aukaha, tuatahi o te kuranui o Pairangi, me te aha I hono atu au ki a rātou I ngā wiki tata nei. Kia kōrero hea, kua pēhea rā tēnei te renga mō rātou. Anei rā te rā pūrongo. I te matake I runga I te wakaaro, o tō mātou reanga, te ranga takapū, kia kotahi mai ai tātou, ki te para I tētai huarahi hou, ia tātou e kimi ana I tētai Pairangi hou. I runga I te wawata, ka noho mai tēnei kapa a te kuranui o Pairangi, hei kauaka kawe I ngā whakaaro, I ngā aria, I ngā wawata nui o te ranga takapū o tēnei kāinga. Tēnō hari koa Miki, ai ngā kare aroto. Yes, maha ngā kare aroto ki roto I au. Maringa nui Miki, ana ki te tū ki tō rātou taha. Wānau maha ki roto I tēnei rōpū, ana tēnō maringa nui. Ko te kaupapa o te kuranui o Pairangi, puāwai mai I ngā kaupapa maha. Etahi o mātou he uri no te kapa o te matapihi, etahi o mātou he uri no te kuranei no kōkōhuia. He ara noa tēnei te kapa haka, engari he whare wānanga hoki, e waka nui nei I ngā kaupapa maha o te ao Māori, atua Māori mai, reo Māori mai, tikanga Māori mai, kapa haka mai anō, no reira,
Ko te ao Māori tēnei, me haro pai mātou, me whai wahi atu mātou ki Te Matatini. Me te mōhio ko tēnei Te Matatini mātahi o te Kuranui o Pairangi tēnei tau, me haro katoa mātou ki te āhuatanga kei te kāinga tonu. E haere atu ana mātou ki te whakakanohi i tēnei taiwhanga o tātou o Te Kāhui Rere, Ngātirangi, Whanganui, Ngā Wairiki, Ngā Tiapa, Ngā Rauru Kītahi. Nō reira, ko te taumaha e noho ana ki ngā pokohiwi o te kapa i tēnei wā, ko te haere me te tutuki i te āhua ki te whakakanohi i ērā iwi o mātou. Mō te āhua ki te whakataitai, he ihuhupe mātou. E haere atu ana i runga i te ngā kauwhakaiti, me te mōhio ko te ika iti tēnei e kauhoi ana i te puna nui. Ko te aroha tērā, no hoki e rere ana ki tērā kapa haka. Me te mōhio ia, ko rātou e noho tonu ana i raro i te pare kawakawa, i te rironga o te kahurangi atari ana tūria i te timatanga o tēnei tau. Nō reira, a muri ake i te iwa karaka rātou ka whakaeke i tēnei papatū waiwai. Engari taihoa e rā kōrero, kia mokowhiti atu tātou kia Shakaila Alapaki Andrews. Kia kite hehara ngā kōrero huhua o te Waipounamu. Nō reira, neke atu i te whātekau tau kua tū, te kapa haka o te ahi kārua, hei kapa ki roto i te Waipounamu, ortira ki te whakataitai o te Matatini. Hui anō, i tēnei tau, koinei te wā tuatahi, ka utaina mai ko te reo, ko te mita o kaitahu ki runga i te ātāmira. Anei, ko taku whānau, arā, ko te ahi kārua. Te ahi kārua kapa haka mātou, e whakakanohi ana i kapa ki hi whakatekateka o Waitaha, kei te pā ora kai hautu mātou e whakaharatau ana. Nō te tau 1923, tēnei kapa ka huataki ake, ka mutu haraitema he kapa whakataitai i ērā wā. Nā Uncle Tauira rāua ko Antirangi Mā, tēnei kapa i whakaara ake, ka mutu ko te whānau parata me ngā hoa i tērā wā. I te tau 2007, i timatau ki roto i tēnei kapa, 17 taku pakike, and 3 wariwa hauna nei. Kaore au te maumahara te whia tau i tīmata ai taku whānau, engari au e tamariki ana, taku māma i roto i ngā rārangi. No muri mai te tū, ki tāmaki, ko Uncle Tauira tērā, i hoa atu te korowai ki a Thomas. Hei ui tōtara wā hirua! Hei kāro! Wakina! Ko te wairua o te ahi kārua e whita tonu ana, e whakamānau ana ki ngā kaioko omua. Uncle Tauira tērā, Antirangi Mā. Taku tino whae o te ao, taku māma o te ao haka, ko Hani Huata tērā. The style was way more active. Myself and Horos, we started out, we were the young ones, and now we're the aunties. Yeah. And ka rongo te tinana i ngā mahi katoa. Kei te eke te taumata o ēnei aunties, and you know, we're just trying to keep up with the young ones, basically. Horu! Ha! Hei! Ko te kaupapa matua o taku kapa, ko te whakamana i ngā taonga tuku iho, ko te kawe mai i ngā raukōrero o kaitahu whānui tonu, hei aha, hei kawe kura ki te ao. Ka mutu ko te āta tuitui i ngā tātai whakapapa ki te ika Māui, me ngā kapa huhua huri noa i te motu. Te ahi kārua, e rakarua tī, he rakarua tā.
Nā reira, e rere atu nei, aku mihi, aku ofa, ki taku kapa o te ahi kāroa. Kātou rātou, hei te rima pahi, i te tahi karaka, i tēnei ahi ahi. Kurerake e hoa mā. Tēnā koe, Shaq. O tira e tautoko ana i e rā mihi ki tō kapa, a me ngā kapa kātu i te ata nei. E hoa mā, ki kaupapa ke atu, nō nā pō nei tutu ai te pūehu ki roto o te rohe o te arawa waka, ki roto kākahi. I tai mai ngā karere i nā pō tōna warutekau ki te kotahirau o te ope pirihimana i haere atu ki te rā wāhi whenua, ki te taha o te roto kia panaia ngā iwi kāinga e noho ana i te rā pito whenua me te mōhio e rongo ana rātau i te rā mamai. Ko rātau, ko tā te iwi, he manaki, he ārai, he kaupare i ngā mahi hangahanga o te rā takiwa. Engari, hei ata whera, hei ata wānanga i te rā take. Kia kora atu tātou kia te kawa. Te kawa ko koe tētahi o ngā kairipuata kua roa nei e ata whaiwhai ana i te rā kaupapa. Haha te tino take o te iwi kāinga ki reira. You intimidating us! On our island! Oh yeah! Oh, Pūkekura You intimidating us! On our island! Oh yeah! Oh, Ai rā e te whānui, ko i ara ko etahi o ngā atata i puta i nā pō, i tērā tutu ngā puehu ki roto kākehi. Heo anō, kia tō ai tia taua pātai, kia toro atu te pātai kia koe e te kawa, ko koe rā tētahi o ngā kairipuata e whaiwhai ana i tērā take nui ki roto kākehi. Tēnā whakamaramahia mai te tino take o te porotu. Ai, kei te whakahe ngā uri o kora, ngā uri o te roto kākahi i ngā mahi. Kapa e hia ana te whakamahi ki roto i tēnā o ngā awa, tēnā o ngā roto o te roto kākahi. Ko tētehi o ngā uri e tū ana o katu, hei tēnei ahi. Ko tūhaurangi Ngāti Wāhia o tērā, he kapa tēnei kua roa. E tū ana ki ngā kapa haka o Te Matatini, he tautohito ki te ao kapa haka. Anei, a tūhaurangi Ngāti Wāhia. Kari tū atu i te kapa ai i tēnei mea mata i te kāinga, tūhaira i Ngāti Wāhia. Me pēhea hoki, e tū nei, e mahi nei nā mahi mo tēnei kapa. Pai tū, pai hinga, koe nei tonu taku kapa. Te tino take i tai mai a hau ki te kapa nei, he whakahoki mai tōku whānau ki roto ki te kapa nei, kia kaua te hitori o tōku whānau mahue ki muri. Tū taku pāpa, taku matua keke me taku kuia hoki i tēnei kapa. Te hia, karei au te whakamutunga i tēnei kapa. Te otinga atu o te hu o Tarawera, anei tonu nā uri e mahi nei nā mahi, ai whakaritea mai e rātou. Ko te mea nui, ko tēnei whakataetai te taunga nui mo te ao kapa haka. Tupaki au i ngā koranga i tēnei kapa, i au e nohi ana. I te tau rua mano rua tekau ahau
i uru i tēnei rōpū. Ai, i te tahi aku matua kēke, i aku whaia kēke. Ko te mea matua mōku i tōku tainga tuatahi mai ki konei, ko te whakahono, te whaihononga ki tēnei taha oku, te whakawhanaunga ki oku kaihana, ki oku whaakeke, ki oku matua keke anō hoki. Maha ngā rangatahi i tēnei kapa, kare au te mohi o ngā nama, engari he paitikiti i ngā rangatahi, ke te oro tonu te aka i te ao nei, i tēnei wā. Koira ko te kapa, koira ko ngā kōrero a te kapa o tūhaurangi Ngāti Wāhiao. Hei te tekau mā whitu miniti hipa i te rua karaka i te ahia hinei. Ka whakaeke ai tēnei kapa ki runga i te papatū waiwai, te papa whakaneke ki konei ki te matatini o Te Kāhui Maunga. Tūhaurangi Ngāti Wāhiao, hara mai te tahi āhua. Me te hīkaka pai kia ki te i taua kapahaka, me te mohi o ia ka ora i roto i ngā whakareanga e pihi ake ana. Nō reira te kaua paore e mihi ana kia koe i tērā o ngā kaupapa. Kia tahuria ki tātou kia Michael ina nei i tōna tikanga kua tīmata te tautai mai o ngā kapahaka ki konei. Nō reira, Michael, ko eira kua tai mai? Kia ora mai rā, Regan, oti rā, kia ora hoki mai rā tātou katoa. Hoki mai ki au ki te paparehi hoiho, te taunga paparehi hoiho i tēnei wā. Ka te anō ka tai mai te kapahaka o te rōpū manutaki i tēnei wā. Hannes, can we just please get a quick, just a glance of it. I tēnei wā, kei te nuku atu te tīma nei, ki te papatū waiwai i tēnei wā. He karakia i taki, he kihi, he awhi i pā atu, i whakawhanaunga hoki rātou kia rātou anō kia kite ai rātou i te hua o ngā mahi o roto i ngā marama kua taha ake nei. Koinei tētahi o ngā rōpū pakeke rawa o tāmaki makaurau kātahi kārua. Kei te rongo au i tētahi wairua hikaka wairua mai he oi anō he wairua hihiko anō hoki i tēnei wā. Kei wainganui i tēnei kapa. Anā kei te kite mai nā koutou kei te hikoi haere atu te kapa nei, ki te papatū waiwai, me te manako ia, ka eke te rōpū manutaki. Tēnā koutou hoki mai e te iwi. Kei konei mātou, kei mua i te atamira e taitai tonu mai ana ko ngā whānau ki konei ki Pukekura. Heo anō e te whānau, kia hoki atu rā tātou ki a te kawa, me te mōhio, ka tū mai ko te rōpū tuatahi o Waikato i tēnei rātonu. Kia ora mai tātou e te iwi, Koinei ko tētehi o ko te kapa tuatahi o te whare haka o Tainui ka eke. Ki runga i te papatū waiwai, me te aha e ke waiwai tapu ana, te pai kahurangi ki runga i te papa o te matatini. Ko ariro mā Jay Wilson rāua ko hinurewa pautu, tēnei kapa hikaka, tēnei kapa rangatahi hoki e ārahi. Anei, te pai kahurangi. Ahakwa he itinwa, he paunamu. Ko te mea mi aro tuatai ko te nuinga o ngā wānanga kei roto i te reo. E reo aru ara anai. Nā reira koia te mea tuatai. E rere ke ana tuarua, ka tai mai mātai i te atarai. Ko tai anake te kai katunua. E rā tū mai e mea mi aro me te mea. Ko aka ngā wari ake i ngā uatanga mo te wānau. Ko taku tūnga tuatahi tēnei ki Te Matatini, kua roa au e hiahia ana ki te tū. Ka mutu, ko te pai o tēnei o ngā kapa me tēnei o ngā tau, ko te tūhonotanga o aku kāwai e rua o Tainui, e hoki atu ana ki Te Kāhui Maunga, koe rapia tētahi o ngā tino take i toko ake te whakaro kia whakatinana tia tērā hiahia koa roa e koengoti ana e au. Ahakwa he itinwa, he paunamu. He tohu
tau te ngākau, kei te maunga kupu. Rua wiki ki muri nei, he re ke, te waka i te pē ngari nānei, kua pai, kua rite. E hia mo katoa ana kei te hihiri a roto, ana e rangona ana tērā wairua i te katoa o te kapa, tēnei wā. Kia tūtangata, kia kawe atu i ngā kupu i roto i ngā waiata, ai tātaritanga mātou tātou kuini o tira, ai wānangatanga mata motu. Ana ki te eke, maringa nui. Ko ātāhua te kite tēnei kapa hou, tēnei kapa hou ko ka whakaeke mai nei ki runga i te matatini o te Kāhui Maunga. Hei te haurua mai te toru karaka i te ahia hinei, whakaeke ai tēnei kapa ki runga i te papatū wae o te matatini. Kia ora tātou. Tēnā koe te kawa paora i era o ngā kōrero. O tira, me haro pai katoa te rongo ko hini urewa e tūana ki te papatū waiwai. E runga anō i te mohi o ko ia kua roa nei e kauwaka ana i te reo Māori. Nō reira, he ahua ki te ngā hou tēnei i aia ki te papatū waiwai i tēnei tau. Me te aha ko te matatini tuatahi. Nō reira, e mihi ana ki tērā ahuatanga kia hini urewa i runga i tērā. Engari, he kapa haka anō ka tū i te papatū waiwai i tēnei rā no te waipaunamu. Nō reira, he whakawhānui ake i ngā kōrero, katahuri ake kia Shakaila. Kua roa nei te whānau waitoa, ara, ko kōka merita raua ko tōna tūngane a hohepa waitoa tērā, e ara hei, e ara taki ana i te kapa haka o ngā manua tāne ki Waitaha. Heoi anō i tēnei o ngā tau, ko heke te tokorua nei, mai ngā tūranga kai tātaki, ara, ko hoatu te Māori ki te tokorua ko pakeke mai i roto i te kapa nei. Anei taku manu, ara, ko ngā manu a tāne. Ko ngā manu a tāne tēnei, e mihi atu nei, no te rohe o ngā Pākihi whakatekateka o Waitaha. E prakati ana mātou ki tō mātou taumatua, ana ko te whare nei, ko te whakapūmaitanga, ko te whenua, ko te ōpā waho. I hua mai te whakaaro mo te ingoa i te tau 2005. Ana e whakarite ana anei titahi kapa no ngā mātāwaka, no ngā iwi katoa. Engari noho ana mātou i te pūahurutanga o ngai tuahurere o ngai tahu hoki. Te kaumā iwa ngā tau i nāne. Timata mai au te kapa nei te waitakau maono taku pakeke. Ko ngā kaiwhakahaere o te kapa nei, ngā tangata i whakatipu i au i roto i tēnei hāpori. I've been raised in haka all my life. I've been under the leadership of Joe and Melissa since high school. And it was whānau that drew me here and it was whānau that kept me here. Nā reira, te kaumā iwa tau i nānei, e noho ana ki tēnei o ngā kapa, and he whānau tonu tātou. Kua tukuna mai tehi wahanga kai arahi ki au i roto tonu i te rōpū. Nā reira, he rere ke tēnā māku hoi anō, ko tāku tonu he whakapau kaha, he whakatauira i taku hīkaka me taku arohanui ki tō tātou ahurea. Tā māua nei, hea, manako, mai rāno, ko te āpōp o ngā mahi nei. Hara tēnei te harore rangitahi. He pau tēnei mō Waitaha, tēnei kapa, a whānau nei. There's a
change of the guard is happening. That's what I'm talking about when I'm talking about the excitement that's in the ranks. I can just feel it. We haven't felt like that for a couple of campaigns, you know. We were struggling to fill the ranks, you know, at one time. COVID didn't help and all of that. But now I just think, oh yeah, anei te oranga, kei konei te ora o te kapa me taku me nui as we go into a new year next year, celebrating 20 years. And we leave it better than how we started. Koina te mea nui. Ka topo atu rā aku mihi mai oha ki ngā manu a tāne. Ka tū rātou, ko rātou te ropu whakamutunga o te rangi tuatahi ki te Matatini, 2025, whai muri i te kapahaka o te whānau whanui. Nā reira, te ropu whakamutunga e hoa mā kururaki ngā manu a tāne. Tēnā koe Shikaila i e rā whakamārama o tira e te iwi. Kua huakina ngā kēti e ki te ake ana tātou, i konei i Pukekura, kua taitai mai te tini, ngā rautāngata, me wā rātou whāriki, wā rātou pēkekai, me wetahi beanbags hoki, me taku mōhio, e tatu mai ana ko ngā pahi e kawe atu ana, e kawe mai ana i ngā kaihaka ko te kura nui o Pairangi. E hoa, he rangi nui whakahirahira tēnei me te mōhio, ko tēnei te rā tuatahi, kua kite ake tātou i wetahi pūrongo o ngā rōpū kātū. Koe atu kei te rārangi i tēnei rā Hai, kātū. tika tonu. I tēnei ata tonu, ko te kapahaka o Pōtiki mai tawhiti, me te kawakawa nui, kāre kore ka rongo ki tauwa papatū waiwai. I ki te rā roi mata i te pōhiri i nā nahira, no reira, koe ape tētahi tino kitenga i tēnei rā, ko te nui o te pare kawakawa, o tira ko ngā kaiwhakaihu waka o te rā atu Matatini, ko te whānau apanui hoki tērā, kātū a te ahi nei. No reira, he rangi nui. He rangi nui. E kainami mai ana. He rangi nui hoki me te mōhio, ko te taitokerau hoki te rā kātū i te rā nei, ko te uri manu. O ngā te whātua, ka mutu ko hātea, ngā reo rōreka o hātea kapahaka, no reira e mihi atu ana ki ngā uri o te taitokerau, kātū i te rā nei. Heoi, ki tō te tiro, koe atu pia wetahi o ngā kapa, kātū i te whakataitai nei me te mōhio, he tuatahitanga, ne? Hai, he nui, 55 ngā kapahaka. No reira, tōna whitu, tōna waru rānei, ngā kapahaka hau i tēnei tau, me te huhua hoki o ngā kōrero kaputa. No reira, e mihi ana ki tau āhuatanga, ne? E kite ana, e tika ana, he haipapa nui me ngā marama, e whakapeto ngoi, e whakaheke wera ana ngā kapa kia tū ki runga i te papatū waiwai i tēnei rā. E hoa mā, tai pakeke mai, tai rangatahi mai, tai tamariki mai, kua tai mai te iwi Māori. E hara e te iwi Māori ana ke, engari e kite ake ana i etahi tauiwi hoki, no reira, e mihi ana. Ko te kotahitanga te whae, ne? Ko te kotahitanga tērā. Ko tētahi anō kapahaka ki roto i a mātou o te uru. Ko te whirikoko rangitāne, he tuatahitanga tēnei mō rātou. Ko tēnei te kapahaka tuatahi ka whakakanohi i a rangitāne o Manawatu. No reira, ko rātou ka tai tuatahi atu ki te papatū auai i tēnei rā anō hoki. Tēnā koe. E te iwi, kia kaua e haere tawhiti, kei kone mātou e pāpāho ana, e whakahikaka ana i te iwi mua atu i te kapa tuatahi kātū. He oi anō, kia hoki atu kia koe, te kawa e whangamai ana. Kia ora rā e hoa mā, ka whakaeke mai tētahi kapa anō tai nui waka ki runga i te Matatini o Te Kāhui Maunga. He kapa tau tōhito tēnei, ko te pau o mga tāwhiri tērā. I whai wāhi atu mātou o Aukaha News, ki te marae o te motu, arā ki tūranga waiwai. I reira, prakatihi ai, tēnei kapa anei, te pau o mga tāwhiri. Ko te ingo tēnei kapahaka o te pō mga tāwhiri. Ahua mai i te awaririki o mga tāwhiri. Takea mai ki tēnei wāhia tāhua, ki ngā rua wāhia, ko tūranga wāwai te marae.
hatipu ake ai i rato i tēnei kapa mai te tau 2005. Te wā tuatahi i tō mai māmarau ko pāpā hei kārahi mō tēnei kapa. Ai mai te tau 2005, tainoa ki tēnei wā, taku tū tuatahi te tau 2023 ki Te Matatini. E hara i te mea ko ngā whakatātai te kaupapa matua, tauna ki hia te ariki nui te atarangi kāhu kia ara mai tēnei wahanga, o te wahanga haka, o te pōmanga tāwhiri. He nui ngā wheako, o te tūhono mai ki tētahi kapa pakeke, engari pia ko te matua, ko ngā kōrero, ko ngā hītori, ka akona i a koe i raro i tētahi kapa pakeke. Ka haongia te ngā ika, te ranga ika, ka tōtō mai ki roto i ngā kaupapa o te iwi. Ki te kore he kaupapa a iwi, he maumau a te whakatātai. Ara te pau o mga tāwhiri, ko ingo nui ana ki tēnei mea te kapa haka. Me te aha i te iwi hei te rua te kau meneti hipa i te whā. A whakaeke ai tēnei kapa ki runga i te papatū wai ki konei ki Te Matatini o Te Kāhui Maunga. Tēnā koutou e te whānau hoki tonu mai. E tautau mai ana ko ngā whānau, ko ngā pataki, ko ngā haka nuts, ngā ahatu. Ki te whaitūru, ki te whaiwahi, e pai ai tā rātou mātakitaki. And I'm joined with one of my whanaunga from Te Pūkōrero. Kazi, kei te pēhea mōrena? Mōrena, e pai ana. Kei te ora, tuatahi tō ingoa o karanga iwi? Ko te waiarine pia tōku ingoa, huri tēnei no te Pūkōrero, o tira tapuika anō hoki. So some might think that you came from a far way up into Te Pūkōrero down here to New Plymouth, but you didn't, eh? No, I come from Perth. Perth, Western Australia. Yes. And so how has that been? Travel was fine. We got here last Thursday. Kapa, you're also a kaihaka e te whanaunga. Tell us about your rōpū and how's the campaign been? Our rōpū is manawa mai tawhiti. We are from Western Australia, so if you want to support, please support us. It means a lot to us. Our kaupapa is everything for us. Tēnā koe. E te whānau, it's all hype here. Kei te rongo i te wairua hīkaka, ngā kaimahi, ngā kaihaka, ngā nannies, ngā mokopuna, e rongo ana i te wairua. Heoi anō, tēnā koe, e mihi ana, all the best. Manawa mai tawhiti, eh? The group to watch out for. There we go, e te whānau. E rongo ana i te wairua hīkaka, me te mōhio. Ngā rōpū no ahi te reiria. Me whakaaro i e rā mō kaupapa, te kohi pūtea e hia mano tāra, kia pai ai tā rātou haere mai ki konei. Kamutu, kia haria mai ko te whānau, ko ngā kaihaka, ngā kākahu, ahātu. Heoi anō, e tatari anau. Thank you, you're free to go. Ka kite. Aroha mai. Ka kite, tēnā koutou e te whānau, manawa mai tawhiti e te whānau, Western Australia from Perth. Oh, hātike hi rawa. Ka muti pia, ei. Koia te painga o Te Matatini e toto mai ana i ngā uri o te ao. E hara i te mea no Aotearoa noa e nei kapa haka engari no te whenua moia no hoki. Ko te taukāia pia mō rātou hei tūhonohono ki tō rātou ao Māori, ne? I au e kōrero atu ana ki tērā whanaunga oku. Etahi atu o rātou he te Pūkōrero e noho ana ki Western Australia, ki Perth. Nō reira, e rongo ana i te aroha. Ki tō rātou ao haka, ki tō rātou Māoritanga, o tira ki te hoki mai ki te kāinga heoi. Ia tāua ka titiro haere ki ngā whānau, kua tai mai, e tino kite ana i te toko maha. E whai tūru ana, e whai wāhi ana me te mōhio, he momo amphitheatre tēnei, he bowl, nō reira he pai.
e noho ana ngā iwi kāinga ki runga i te papa, i runga i te karahe, ki te ana i ngā whāriki, me wera momo āhuatanga, he neiti rawa, ne? Tika tonu, me te mōhio ia, kasi mata te kapa tuatahi a te haurua i te waru karaka i tēnei ata. Nō reira, kei te tino tautai mai te marea i tēnei wā, ko etahi kei te oma ki mua, ko etahi kua hipa pē te pahi, engari kei te taitonu mai te marea ki konei, kia kai i ngā kai i te hakari nui o kapa haka. Me te aha, ka i mua atu i te rōpu tuatahi, ka tai mai ko te haukāinga ki te tuku i ngā karakia. Ka pērā rātou i a te rā o te whakataitai, dōreira. E tikana kia mihi atu ki te haukāinga e pupuri ana i te mauri o tēnei whakataitai me wera āhuatanga. Heoi anō, kua taitu wā, kia hoki atu rā tātou kia te kawa e whangamai ana. Kei hea rā koe e hoa? Kia ora mai anō tātou e te iwi ai kei konei kei taku taha ko Joe Vera no tainui waka. Ko i hūnuku ia ki konei ki ngā motu te kauma ono tau ki muri. Ko tai mai ia ki te matatini, ki te āwhina, ki te āwhiawhi i tōna tuahine, i tōna tuakana, i tōna teina tēnā koe e whai mo te whai wāhi mai kia mātou. Talk to us, how's it like, you know, having the Te Matatini here in ngā motu in Well, I've been amped up for a while for it to finally arrive, and it's been awesome. Just the impact that it's having here in the Ngāmatu. So, yeah, so really excited today just to get day one out. The pōwhiri obviously was yesterday. But today it's a beginning of something special here. And it's going to be awesome throughout the whole week. So, going to love it and awesome and follow everything that's happening. My eyes and ears are going to be everywhere. Going to meet lovely people, lots of people are going to be coming through, and it's going to be awesome. And just seeing a lot of the different iwi coming through and doing their best performance. This is it. This is it. This is the ultimate of the ultimate. That's how I call it, and that's how I see it. So I'm looking forward to today, just to get everything kicked off. But I'll be working up in one of the trucks here today. So ka pai everyone, and ngā mihi. So thank you. Now you've lived here in New Plymouth for the past 16 years. Can you tell us, you moved from Ngaroa Wāhia here. Yep. How was that big move for you and your whānau? It was my husband actually got whānau here in the Naki. I call it the Naki. So he's got whānau here, and so we kind of like made that move. So I followed him here. But it was a good move, and I brought my kids up. I raised my kids here, and I've got granddaughters and a grandson. So, and we love this place. It's so beautiful here in New Plymouth. So, yeah. So I hope you guys feel the same way when you come here to visit. Because I love it, because you might end up moving here. Yeah, after this week. Yeah, but it's beautiful, honestly. You can't go wrong with this place. I love it. Now, Te Matatini is here. What group are you most excited to see this week? Oh gosh, I haven't even really. There's so many. I mean, I'm not going to be biased on because I'm from there, but I love everything. I just. Everyone, the whole culture. There's no pick for me. Everyone is a winner in my eyes. Honestly, it's going to be a good one, because people are just going to put their best on. They're going to perform well, and they're going to just do everything the way that they are meant to do it from the heart. So honestly, awesome guys. So yep, going to be keeping an eye on all of yous. So I haven't really got a favourite, but everyone's my favourite in my eyes. Tēnā koe whai mo te whai wāhi mai kia mātou i tēnei rā. Kia ora rā. Kia koe te waihoa. Te kawa paora, tēnā rau atu kōrua i e rā kōrero. No te ata nei, kōrero tahi ai te kawa paora ki tō tātou apataki. Nō reira e mihi ana ki e rā kōrero. O tira kei te hunga pīkoko ki te kapa haka, kei ngai taringa pīkoko ki te kapa haka. Tēnā tahuri atu kia whakaata Māori, te waru karaka timatai, te pāhotanga motuhake mo te matatini ki whakaata Māori. O tira mō ngai taringa pīkoko ko te korimako o Taranaki tērā, ka pāho i ngā huatanga o te matatini mo te roanga o tēnei wiki. Me te aha ko ngā kai whakataki,
ko Peata Melbourne, ko Julian Wilcox, rātou ko Orini Kaipara, ma rātou e kawe ake i ngā kapa mo te roa ngā atu. O tēnei rā, heoi anō e te whānau kia utonu mai. I nāinei kia mokowhiti atu rā tātou kia Michael Cugley e whangamai ana. E Michael, hea ngā kōrero kai a koe? Kia ora mai rā whati, kōrua tahi ko Regan e taki nei I tēnei pāhotanga I tēnei ata. E mihi ana kia kōrua, kei ko nei, kua puta māua ko taku kai kāmere ko Heneas I te kēti nei, kua aukatihia te riko ata I ngā kapa ka whakaeke atu I te pahi I tō rātou tāinga mai. Heoi anō, kua ki te rā tātou I tētahi wairua hikaka, I tētahi wairua hihiko, kei wainganui I ngā kapa katoa, ka tahi anō ka wehe a te hāhi rātana I o rātou nei wēne. Me te mihi anō hoki ki a tātou o whakata Māori e pāho nei I ngā kōrero o te wā. Anā kei te rongo au I ngā wairua rereke, koinei taku matatini tuatahi e pāho atu nei I tēnei wā. Nā reira kei te rongo au I tētahi wairua, kāre anō kia rangona I tēnei wā. Ko ngā wātene Māori tērā e whakapau kaha ana, e whakaheke werawera ana I tēnei ata ki te tutuki pā I ngā mahi. Kei mua I te aroaro mō rātou, kāre anō tēnei rangi kia tīmata heoi anō, kei te kite ai tātou, kei te kite ai ahau I te whakaheke werawera o ngā mahi kua tutuki I a rātou I tēnei wā tonu nei. Heoi anō, kei te whakawhiti atu ki ngā kapa, katahi anō te kapa haka o te kura nui o Pairangi, te kapa tuatahi, no roto mai I tēnei takiwa o Te Kāhui Maunga ka tae mai. Ka te anō rātou ka tae mai, me te manako ia, ka whakakanohi ana, ka whakakanohi atu ana rātou I te mana me te tikanga o a rātou nei, o tā rātou nei hapori meki, o tā rātou nei takiwa o Te Kāhui Maunga e tū nei. E mihi ana. Michael, tērā ia te kōrero, he kāhui maunga, he kāhui tipua, he kāhui wairua. Nō reira, e tika ana kia rongo koe I taua nā wairua, I tēnei kaipapa nui whakaharahara, me te mohi o kāre e kore te nuinga o tātou e rongo ana I taua wairua anō hoki. Tika, e te iwi, kia utonu mai, hei whakamohiotanga, hei whakamahara hoki I a koutou, e kawe atu ana mātou I ngā kōrero o te wā, kia whakarite atu rā tātou katoa, I mua atu I te mātakitaki atu I te kapa tuatahi. Kaua wareware ko te kapa tuatahi, ko te rōpū manutaki, hei te haurua I te waru, tūwai rātou ki muri, ki konei, kei konei te wāhi, ka tutua I te puehu, ka haka I te haka, ka mahi a tāne rore a hini rehia, no reira e rongo ana I te hikaka e te whānau. Heoi, kia whakawhiti atu rā tātou ki tō tātou manu no te waipūnamu kia Shakela. Hoki ora mai e te whānau, ko peri mai tētahi o aku whanauka mai te kaika, arā, ko tahu ki porau, kei te mau ia I te tohu, o whangara mai tawhiti, engari kei te whanauka, kei te pēhia koe tēnei wā. Ai, kei te noho ora mai, kei te hikaka mo te rangi nei, o tira mo te wiki katoa. Nā reira, I pakike mai koe I roto I te waipaunamu. How does it feel? Kei te mau koe I te tohu o whangara, kei te pēhia tērā āhuatanga ki runga I a koe tēnei wā? Well, I hunukua ki tūranganui a kiwa I te rātou, hei tauira ki toi haukura, engari ko te hononga tērā o tau pōtiki ki poraurangi, he hononga ai o meki, nā reira ki au nei, ko tau tōku wairua ki tūranganui a kiwa, ko te tairāwhiti tōku kainga tuarua I tēnei wā, engari ka hoki oku mahara ki tōku whānau ki te waipaunamu, he hononga tāngainga e kore e motu. Ka pai. Nā reira, koe nei te toki e te whānau ki tā waihanga I ngā poe, engari ko whakatahangia tērā mahi mo tēnei wā. Nā reira, kei te aha koe I tēnei wā ki te matatini? Well, ki te matatini, ko au te rā te teo ngā kai haka, te teo ngā kai hāpai I te rōpū, and kāre I tū ki te whakahoko atu I ngā poi I tēnei o ngā wā, engari ko potiki poi tērā noho ora tonu ana ki ngarua wahia I tēnei wā. Kei ngarua wahi tēnei wā. Kaue wareware te whānau, kei ngārua wāhia pōtiki poi tēnei wā. Engari, ko wai ngā kapa e pērangi ana koe ki te mātaki atu I ngā kapa o te rāwhiti.
hā ngā kapa. Atu ngā kapa o te rāwhiti. Oh, well, it's pirangia ki te kaha tautoko I toku whānau no Te Waipounamu. Kare, ko au tērā, kei kora ki te mātakitaki. O te rā pia ko tētahi, ko te kapa o muriwhenua. Hei ka kāna toku ngākei ki te kite a rātou. O te rā ko te katoa, ko te kaupapa te mea nui. Ai rā, tautoko ai ngā kōrero, ko te kaupapa te mea nui, nā reira ka waiho ai a koe, ka piri koe ki tō whānau anō engari, e mihi nui ana, ai, kei te mau ia te tohu o whangara. Waipounamu ki te nota I te whānau. Ka hoki te mauri ki a kaitai. Mauri ora. Tēnā koe, Shikaila, I rā kōrero e te whānau. Kua tai mai te tahi manuhiri mōtu hake rangatira rawātu. Tuakana David Jones, tēnā koe. Tēnā koe. Kua tai mai te iwi, ngā iwi. Kōrero mai, e rongo ana koe I te rā wairua, ne? E rongo ana I te wairua pai. Ina nahi rā I tū te pōhiri me te tāhua o te kawe o te pōhiri. Kua tau te mauri. Koira te āhua e tino kite ana I tēnei whenua o tātou. He haipapa nui tāu me te mōhio haka translate, tētahi o ngā tino āheinga mo te hunga kāore mōhio ana ki te haka, ki te reo Māori hoki. Whakamaramahia mai te rāhuatanga? I te wae haka ana ngā kai haka ki runga I te papawhakatū waiwai, ko tāku he whakawhiti reo. Ia kupu, ka whakapākehatia, mēnā kai te kōrero te tangata, ka whakapākehatia, kia mōhio te marea, hehara ngā kōrero, hehara ngā waiatanga haka e haka ana e te hunga ki runga I te papawhakatū waiwai. Mēnā ka tere te haka, me tere te whakapākeha, mēnā ka rere te waiata, me pērā hoki te āhua o te whakawhiti I te reo. Hea te hua o te rāmahi me te mōhio, kaua e hara I te mea ko te ao Māori, ko ngā tangata Māori tērā e rata mai ana ki ngā mahi haka, ne? He nui ngā tāngata. Huri noa I te ao e rata ana ki enei mahi. Me te mea no hoki ki runga I te Matatini ka tā tonu I te hunga e mātaki ana I konei ki te whakarongo ki ngā kupu I roto I te reo Pākehā, kia mōhio heha te tikanga o ngā kōrero. I te Matatini ōmua, te nuinga o ngā kai mātakitaki kai whakarongo ko te hunga I whakarongo ki a haka translate. Nā reira, I roto I tērā āhuatanga, he haipapa nui kei mo I te aroaro. Kaore kore, kei te tino hikaka koe mo ngā kapa o te tairāwhiti kātū, hea o matapai mo tō rohe? Ka eke. Kei taku whakanaunga, e mihi ana kia koe I whaiwā kia mātau I tēnei ata. E te whānau koe ara, Regan, ko tāua tērā, nika mai, tēnā koe hoa. Haka translate, kaore kore he miharo tērā, ne, kia tere kapo, te hunga, kaore mohi ana ki te reo Māori, ki ngā whakahaere runga I te atamira. Tika. Me te aha e hoa mamo, ngai piko ko ki te kapa haka, ko whakaata Māori tērā ka pāho I ngā ahuatanga haka I tēnei rā. Engari mo te roanga o tēnei wiki, ko ngā kai hautu, ko ngā toki o te ao pāpāho Māori, ne ko Orini Kaipara tērā, ko Peata Melbourne tērā rātai, ko Julian Wilcox. Nō reira, ngā tino ihopu manawa me ki o tō tātou ao pāpāho. Mā rātou, e rātoko toru, e kawe ake, mā rātou e kawe I ngā kōrero o ngā rōpu, ka mutu o ngā waiata, ka waiata hia, me ngā haka ka hakaina. Nō reira, ūtoru mai mo tērā pāhotanga tai rawa atu, ki te mātangirua, hei te rāhoroi e tū mai nei ka kite ake tātou ko wai ngā rōpū ka eke, ka mutu ko wai te rōpū ka whakaihua ka heoi anō e te whānau, e kuhu tonu mai ana, te hauka, ngā iwi kāinga, ngā manuhiri no ngā tōpito katoa o te motu ki konei ki Pukekura. Hei te haura mai I te waru, ka timata te rōpū tuatahi. Nō reire e te whānau. Hei konei, hei konā.